te ama shama. Modowe zona mi vodu da dakle davi. E gbanka oge mi gbona botokwe toga e botokwe. Aro yana ba wet fruit ye toga mi gbona. E vototo le wet fruit le dry fruit ama. Wet fruit ye toga mi gbona. We na bo botokwe ha. Ta mroko mi akpo ngzazo hianga mi ala ko to botokera. Mroko le agbama fiego je nye fly nyi. Mroko fly coffee omadan ye mokokora ma afiego jin. Coffee omadan sukli ha le nyi. Ye sukli ere kenga nyi. Mroko eje. Nutmeg. Ule yeast. Instant yeast, dry yeast. Ye zamale. Ye hianga mi ala. Ye me lukewarm water zanga. Lukewarm water nye echi kanta po shirama. Eke mama go. Ye zanga mi bona akuwe. Yes. Ita Morocco mi aje mi akwa botoke wogom. Ita first ani ogo magba anya bana tare magbona yeast prepare. Yeast prepare magbona. Ita fifie magbona nye yeast kuga. Afia go jimi la tepa fa. Ngmata na afia na la tepa fa Morocco yeast na sugo vien na onta ho kaba na ewo na bofut mixture ro botoke ho mixture onta ho kaba. Like I feel na la nando ubum te pala hota manya ba na zan useful. Aha. Ta heya te famila fafalita. Yista mo teaspoon of la fara zanga fiareko. Tamba kwiko. Morocco yista ay na nwe kle sukli yeast kle sukli ro zona. Na ko sukli ko korama. Anana o ferment na kaba yeast Morocco mo kona jadan kona ramo Morocco na ko jako koroma ko ka awu yeast awu because living to no nye living bacteria onye aha ta fifia maku nye sukle teaspoon ara ka kla fa ko koroma ono mo voko maku echara mko ma bia ko dara sam no o ferment. Donc il y a un blivo. Na dagara aside na mi atunwon. Tamaro kwe mo gbona ntugon akwedara aside. Roko mi kwe. Tafifie miako yeast ala aside kore miano miako dry ingredient to ha miano gbopom me mialala yeast hana ihe no mixing ta ni ogo mara ngba na sukle ko ka kore mo roku sukle ala na jim le botoke ma achogbo na nya make like sukle fon anta die mo tibora tanya mo jim le mo fu tama ku fiare ara ko kwikovo itanye sukle nyona the next nye bana tare mo aje teaspoon re kara ko ka koram okay in nutmeg ha nham bona ko ka koram nutmeg aske krem of bien aha tamo vivi ala ka ko avo mega mapun ga chivion of varerema mega na table photo ana na fine na ko fiara avo ita fifie mi ovo tani ogo magban ba mo bona bluga bona mix ganyu fine roko mi cloche ho e bluga na sukle kle nutmeg akle jogger fiafin
Maroku me bli nshong ta fish afita me la gana yista or this mixture or rice your hovie na hovie ko me gbona kwa porejiko na me ayiji ato maroku 5 minutes adana yista ita maroku me akpo ale yista wara af me akpo koreji maroku me kwa ba a ferment ho e na ko sukli ko die ana no ferment na ka ho na kaba mate mo wala ko ita maroku mi lan kuranwe afia ne ogo magba anya bana ta mo gbona do wogara ma ko makwe korama rekatarama afia me gbona bluga yes me echi fiara hiangani ta ma echaga kore use container ma akpala mako at the buffalo time moko still lukewarm water ko zamala tamroko mile nkuruna nga chivia hanga buffalo tamroko na the achivi vivie enyo achia o subone akpa na achia subo pa ko kala ba na the flour kore ka a temper clo measurements ta vivi ko mi o ga no blumeni Mofota na jim softer kalaba na no na we na activate the gluten na bluga nwe fine echi ha maga subo na ya fuo kpam gadere tare fie magbobo echie mi di enyoni tani ogo mi gbona nye buna tare mi gbona mix ga nwe fa ne mi activate the gluten element oku mi no pon mi ya dobli bonya Ankako alaka yes ya manya dovio dobli bon tontonya ala kako ala mi gluten activate ma mi na yeast ha mamamra wakatama do katama le wala kako yeast distribute new fine akakara ma new fine wala kako na hang chair round alaka neat yes magawe kako avo yes ita maruko ale mawenyu yes tarifie inshan hagara mokore atumu tamroko makloshi mavare ha na mi ayiji kumi ovo tani ogo magba anya bana tare magbona
anga ko ga choji nwe fine na makwe dari na ohu na ewo ohu afimato tamaro ko mi kwera anyo abanye aprena akwetunye fine na o trapper kita no tahu kaba yes tamaro kuma koni akwetunye fine tamaro ko onye emi afia malando mo ogun hita mayore machine oven na machine lighter ma na o keep it just warm vehicle itame na kwadara ekpoma aro oven ama lighter ko machine mo no on warm vehicle mo kwadara mo for at least about 45 minutes na oho no go me gwakore me bona tobe emi elejinu dada pe davi yin to moroku miafa bo fruit na enye oho pa oho nwe fine yes oho nto ta achiviara ha la shinya fia goji ma shi pomre mo ni hanye ko mo roba kata daga mu ko ma are yakata choma yes yakata yana go you waste anyo ban na zan roba manyo na mazavo ekata wa gravo ma na gbere ekata choma ko avo kaka yes it after 45 minutes alo ho va weni ita fifia mo gba na shi program mare are yakata choma yes yeah ale mo gbo pom ha modo amia ha Georgie amia ha le Georgie oni mi ovokore mi akpo amia ha ra yes ara galaka shano na fe na magalere ashinamo tahe ya rukumie jagba miara ya gara chuma yes yes tahe fianyo roku fiani ala nkore mi afa amiangula Georgia okuni mi ko fianyo paper towel enye ma line na ma nye paper towel enye la you see farmer ba line enye fine yes kona mi na bofo tabi mi ri cho ami amakore na mi akokore mo na ami ha gara ocholo ami akvedara sam efia mrok mi bona kpoga ba ami ava ha asuja mazana nye kebab steak kokona ba leke ava ha opiya mi bona kpoga ba mi afa mi ava ha tayi efo chara mo na ami afefiem la achia mo ka fia ba ami ava efifia na mi po mi afa ami ava afia mi anta de bofo tara mo okushigara ala mo wone ni manya lo wone tututu na ma itale mo wone owodo na ma oke nchi wago mo gbana yes alo wone ni woni ala keko mo ku mi poma ni mola nyala o woni tututu
Ta. Netapo. Ngira miam. Namiga. Ada ya chuma. Kwa miama gava kwa mwenyo abibiga la gotaga ka mama bibigo. Amia hala bo remain the constant temperature. Mwenyo na amia me the constant temperature kwa bofota amia no ga ita the more na komra amia the more temperature ha reduce ta manya bana bofota osubora amia makpa. Manya lo woni odan na magaka ale manta we ye wo mala aka rokuna nya alo woni awuma rokuna na fiam agala ka vivi tahia la mi ama nyobo afifie mi bona shikpala gari ne mi akumi apa kebab chano trom vivi oko jomaga subone fun ne jo subone fun apa akpo bona tade mbofo taro ko jukoto foga abigala gotaga ka ama bibigala mu mi akpala shinamia Mira. Rolha aí então com trona, aquele motro na aquele motro, a minha dora Georgia lá cá, o novo homem vive. Vou botar, é para botar que ela Georgia, eu tô vive. Rolha nem então bico, então trona, tá, blá. Uma gação né, não tá bem fine. Eu vou botar quieto nela. Next. Ela não vai viver. A será com bem fine. Ela já tô fine. Yes. Vivi. Olha, eu com baba yumo amiama nogo outro. Olha, nemo treino ma komoko gacha dare jiviena. The fama ha or brown v
Ejana no magaroli wonto kwetro. Hayo komonto tro nyento enye moko achie kotre vivi ta botoke na makwe. Tamaro kuna mi kwe fem yako botoke abi. Yako botoke abi. Tamologa la miama. No le kore mi aga wo second one. Yako vivi yako kore ma. Yes. Yes, no botoke brown ala kayo George now fine. Yes. If you are mi aga wo second one na mi aga kwe kore ma. Yaga wo vivi mi aga kore ma. No matter a yahama. Vivi come kangi. Yes. Yama chosubo. See ma. No gamla mi na Morocco na no careful. Na. Ala go no na mi amaga na rashi hinu. Yes. Magala, mangoji kore. Akore na. Kala but I'm your temperature no constant. When your cover no botoke but sumra me ma. I'll change, I'll reduce na your temperature. Turn up temperature ma lo constant to catch no kwa botoke enormi. Yes. Kami wo he ala ka kore. Ashipala ga kore. Miya no trom ha. Ala shira mo ya no trom. Oba garoli e won to troho. Yes. Lo puti body qui. Cosa vivi? Passa da cobi. E che è come il tron vivi. Tron vivi. Tutto via biga via. Mi lui la mia no ko. Mia ko mamle, mia ga wo mamle ko kore no ko ho. Yes. Come yako botokera. Yes. Yeah, happy. I'm gonna log a lamiam. Hmm.
Yes. Afia mi ako. Buburama. Yes. Okumela nkurame. Ooh. Okay. Ngaka bubura. Bokorama. Yes. Okay. Bien kulamrango. Yes. Mamle hala mako. Mamle nye. Mama. Yes. Tahi fiero kumie. Bogo mi ano tron vivi. Pasara ka. Obibiga. Tamaro kuna mi ano kulamrango. No mi ako boto kia tron. Então, é que botou que agora vai vivo. Eu comi banana logo lá mesmo. É vivo. Agora comi malu lá mesmo. Yes. Yes. Vou comer fora. E comer com botoque lá. E minha com botoque ma. Vou comer com e enya bonyo e fine. Yes. Vou comer com botoque to tom ko ba manyong sa sara ko nyo. E manyong sa sara ko nyo. Rekara la fia go jimo ko dari ofa. Itama wi. Mama kina mi akpo ale olera. Ale mo gwanyi, mo comer com e ko ba binyo e fine. Miekwe. Yes. A binye fine. Ma race akbo. Yako botoke. A vivi munto. Tamaroku. Apena mba agba miekpo nda dakle davi. Na maudia. Nke kala ka miega godoga. Miega ko recipe bubuve. Apena mi lo mauno no klimi. Yo bye bye.